You're not supposed to be in here. Rubber won't like this. Don't touch that. Why you touch my stuff? Rubber, I'll find you in here. Might as well give you a riddle then, since you insist on staying. I have always been odd. Remove my starts, and I'm even. When you complete this riddle, I hope you are leaving. Can you go now? Zdravo svima i dobrodošli u Geometry Dash 2.1. Novi update izašao za Geometry Dash možda pre 2-3 dana. Ovaj klip ću sigurno postaviti možda u 480p kvalitetu. Ovaj novi update izašao ima mnogo dobrih stvari, kao paukove, što sigurno se neki plaća paukova. Ima i nove trailove, ok, ovo sam ja uzeo. Ali najbolji novi nivo koji sam opet prešao, ali igrat ću ga opet za vas, da vidite kakav je samo. Znači prvo imamo, nivo počinje sa odličnim dropom i vrućim elektricitetom. To jedino mogu da kažem za ovaj nivo. I dešava tvoji. Stvarno, i novi stil koji je Robtop napravio je fantastičan. Jedino što je sad ostalo da on napravi je da ne baguje kada pokušavam da... Vidjet ćete kasnije. Ovo je dojel... Mešam srpski i engleski. Pauk. Najbolja stvar koja se ikad desila u Geometry Dash. Pauk. Spiderbot. Da, Spiderbot. Čuli se da Spiderman, ama ne. Spiderman, ma kakav on. Spiderbot. I ako niste primetili, ako ste igrali pred Geometry Dash, a ne znate za ovaj update, Spauk je kao lopta, kao bol, samo što se odjednom teleportuje. A ne da lopti treba 500 sata da bi otišla na suprotnu platformu. Ble. Da. Ovi zmaji su dobre. Ovdje ima jedan boss model da morate da uzmete svih ovih 10 malesnih novčića da bi uzeli veliki novčić, ali ja sam ga već uzeo, pa šta da kažem. Evo ga jedan ovo, on je odgledao i... Ovdje nekako uvek umije. Evo mu pojma zašto. I... Eto ga! Finger Dash gotov. I ako ne znate, originalna pesma se zove Finger Bang. A za one koji znaju engleski sigurno isto znaju zašto su promenili ime pesme. Ok, prvo, pošto sam pokazao Finger Dash, ima mnogo drugih stvari koje treba pokažem. Naprimjer, daily nivo, koji tek da pređem. Ok, ne znam što se desilo, dobio sam crash, ali nije važno. Osim tog daily imamo i questove, to većino, kao pokažem, treba uzeti 200 orbova i 6 novčića. I ovo je novi Vault. U 2.0 je bio stari Vault koji samo zove, ja mislim samo Vault. Secret Vault. Ovo je Vault of Secrets. I ima The Challenge nivo koji ću poslije pokazati. I ovog ludaka. Kojeg treba da nađemo ključeve. Ok, a pre nego što idemo na... Što radimo isto to, idemo na challenge. Ovo sam igrao kada izašao Geometry Dash World. Ako ne znate šta je to, to je beta verzija 2.1. Na jednostavniji način da vam objasnim. Smalić. Ok. To je bilo to. A sada i Treasure Room. Imamo i radnju. Tako još možemo da točimo i obrove ovdje. Već imam već sam kupio, koliko sam sad kupio ovdje? Malo kocku i Death Effect. Da, mnogo stvari se promijenilo. Kao i ovo, Shards of Power. Jednostavno, te shardove možete dobiti preko chestova koje sada mislim da ne mogu da otvorim jer svaki chest se otvara 24 sata, ne mogu da otvaram, ne mogu svaki dan da otvaram, stvari mogu, ali ok. I da, i još jedna stvar koju je veoma teško dobiti u ovoj glupovoj igri.
Chamber of Time. Da, ova stvar, nemam pojma šta je. Jednostavno sam pogledao tutorial na YouTube kako da dođeš do ovog čovjeka, do tog egipćanskog psa. Ajde da igramo daily nivo i nadamo se da neće crashovati kao što je prošli put. Možeš? Nažalost nema muzike pa ću jednostavno dodati neku muziku ovdje jer kao što sam rekao, internet mi nije baš dobar pa ne mogu da skidam mnogo stvari. Osim ako na telefonu. Sad zbiljan? Hard nivo, a... jednu stvar koju mrzim kod Geometry Dasha, ili samo kod ljudi koji igraju Geometry Dash. Ljudi misle da jedino postoje teški demoni. A ne ovi harder demoni, oni misle da je harder luck. To bi mogli samo Guitar Hero Styles i ovi Porta Lux i ti drugi youtuberi. A ja... meni je sve kako igrica kaže. Evo vidim, harder, teže. Teže je od bilo čega što sam igrao. Tako. Drop. Ovo treba bude drop, ali nažalost ga nema. Jer sam glup da... Znaš šta bre, igram ovo u praktisu, šta me briga. Šta ću da radim kada... Okej. I sada sigurno imate muziku. Pazi. Šta? Tako. Hop. Tako. Tu. I... Bagovi. I tako. Pazi. Hop. Ne. To neće spati. Jesi primijetio da ove stvari imaju lica? Imaju baš čudne lica. Go! O, ja ću... Daj mi dušu. I... uvijek zaboravim da je to Dash Orb. I... tako. Hop. Pauk opet. Molim. O, pazi. I... dobro. Mislim, nivo nije toliko težak. Jednostavno sam samo glup da ne mogu da pređem najlakše delove u nivou. Tako. Ajde. Ko mi priča da imam... gdje ste? Tako i... ja mislim da je obrnuto, ali da nije. Op, i... samo... okej. Obđenja! Okej, eto ga. O! I ja sam vam pokazao tajnu radnju. Da. Ova radnja nije ništa. Htio sam da uzmem ovo, ali nažalost sam htio da uzmem i... molim? Okej. Htio sam da uzmem ovo za onaj Chamber of Time i onaj glupavi trail. Da. Imamo i Hall of Fame koji pokazuje epic nivoje. Okej, šta hoćete kažete? I've heard about you. Dark TG, the sneaky one. You think you can fool me? You are deeply mistaken. Go away! I should have hid this room better. Which came first? The chicken or the egg? O, nemoj da mi pričaš išta, ja verujem da je jaje. The egg, of course. Hvala. And the egg laid the chicken. Jaje samo ne može, tako šta je onda izgledalo to jaje? Mali Voltu. Ne znaš ti ništa. And the chicken said, the password is on fire. Molim? I need to get some rest. You're not supposed to be in here. Rubber won't like this. Don't touch that. Why you touch my stuff? Rubber, I'll find you in here. Might as well give you a riddle then.
since you insist on staying. I have always been odd. Remove my stars, and I'm even. When you complete this riddle, I hope you are leaving. Can you go now? Da, mogu da idem, ćao bre. To je bio dobar glas. Da, idemo ako ću glas napraviti s ovog upana. Smell. It's killing me. Can you smell it? Chicken. Burning chicken. El pollo ardiente. Okay, playtime is over. Tick-tock. Time is running out. Za šta? Do smaka sveta. Već smo imali jedan smak sveta i to je gotovo. Really? Still here? My thunder comes before my lightning. My lightning comes before my rain. My rain dries up all the land it touches. What am I? This is my first conversation in 1,000 years. 1000 godina! Rop-top! Rop-top, reci mi molim te. 1000 godina! Ti si pravio igricu, tva tačka je 1000 godina. Ok, sad znam. Sad znam informaciju. Dobro, ćao. I da si star više od 2000 godina. Ok. What was I was hoping for? What have I? Why have I been awoken? Ne znam zašto. Leave this place. Otići ću, baš ne briga. Ok, to je bio Gravity Dash 2.1. Ne znam što drugo mogu da uradim, osim da pokažem što imam od stvari. Imam mnogo stvari. Malim? O da, zaboravio sam, nemam metode. Znači, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like i sub ako želite i vidimo se sljedeći put.